او صورتو رو من رو بکردم، صورتو در من بودم. A few moments later. من گفته شدم که من نپرتاختم، شما باور نمیکنید. ҳамада салом алайкум дӯсто, хуш омадем ба канали SM Шарипов. бо шумо ҳастам ман муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. имрӯз сешанбе, барномаи антидаҷол. ва имрӯз гап мезанем дар бораи даҷолҳои ҳарвақта. мисол инаи Кали Бенур ва дар бораи як ҳолати дигаре ки инорам ман маҳз дар ҳамин барнома ҷойгир кардагам ки магар ин хел одама даҷол нагӯй, чӣ мегӯй ки то кӯдаки ширмака ба қатл бирасонӣ. Муҳаммад Юсуф Неъматови 2 сола. бале, ҳодисае ки дар куни будом шудагӣ. лайк мондана фаромӯш накунен. оғоз мекунем барномаро. яке аз беҳтарин амалҳое ки шахси мусалмон метавонад анҷом бидиҳад чие? албатта ки сафар ба хонаи Аллоҳ. ва ин чиз ба ҳама шахси мусалмон муяссар намешавад. нафароне ки имконияти иҷрои ин беҳтарин амалро доранд чӣ кор кунанд? ин беҳтарин шанс аст. муроҷиат мекунем ба ширкати Парвозавия. тамоми усулҳоро ба шумо мефаҳмонанд. ба ҳаҷи умра ва фарзӣ ҷои худтон зайнид мекунем бо беҳтарин шароит ва нархҳои дастрас. марҳамат, фақат ба ватсапҳои ширкати Парвозавия муроҷиат кунед. 185% боварӣ қатъия дӯсто, муроҷиат кунед. хоб, якум гап мезанем дар бораи ҳамин масъалае ки ман дар телеграм канал Дина ҳамин расморо партофтам. бародаро мутаассифона ҳам ба хотири хеле ҳам даҳшатнок будан ва ҳам ба хотире ки ин хел сабтора, ин хел суратора YouTube маҳкам мекунам. ман дар телеграм партофтагиам, дар иҷа партофта наметавонам, фақат хира карда метавонам нишонтон битиям. як оила ба қатл расонида шудагие ки соҳибхонара ба дор овехтагиан. даҳшатноктараш дар иҷа оне ҳастае ки дида мешавад дар расм кӯдаки ширхира. ба кадом андоза одам твар шида метавонад ки бале, ҳама дидагим ҷинояткор ҳам аст, дигар кор. як ягон одаме ки ягон мушкилӣ дошта боша бо ягон одам метавонад ки қасд бигирад ё ягон чи дигар. лекин бародаро фикр кунед ки кӯдаки ширхир аз ин да даҳшат, аз ин да ҳайвонӣ дарандагӣ дигар намешавад бародаро. ва дар ҳамин хел ҳолатҳо ҳам медароянд одаме пайдо мешавад ки бо пуштигирӣ мекунад, бо нависондагиан ки шумо ғайбат накунед, бирен дар мақомот биспорин шуд. шумо не, мо не, яъне ки ҳама бояд ин масъалада гап занад. пад ман намедонам ҳамин хел одаморо чӣ хел фаҳмида мешавад ки дар бораи қотил гап задаистиян, медорад мегӯяд ки шумо ира ғайбат кардаистед. гумша хоҳиш аз тамоми мақомоти дахлдор ҳамин масъаларо ҷиддӣ бинем, ба хотири оне ки ҳамин агар кони бодом бизанӣ, куштор дар кони бодом як бор дар интернет бисанҷӣ, як видео намеборад. ва чӣ гунае ки дар новости ҳам астае ки ҳамин кор чандин бора дар солҳои охир бисёр шидаистае. алло раҳматшон куна, ҷошона ҷаннат куна. кӯдакҳои хеле ҳам хурдан дар ин кор. ва аз номи тамоми тамошобинои канали SM Шарипов, аз ҷумла аз номи худам ба тамоми наздикони ин шахсҳо сабр мехоҳем аз даргоҳи Аллоҳ. чӣ гуна ки шумо медонем муддати дароз шуд ки ҳамкорӣ кардаистем бо ширкати Осмони Соф ва албатта ки то имрӯза ягон мушкилӣ нашида ва нахоҳад шуд, чунки ҳамаи ёро мо тафтиш мекунем. ин ширкат дорад билетҳои ҳавопаймо ба тамоми ҷаҳон ба нархи дастрас ва муҳимиш он астае ки агар ки аз номи канали ман муроҷиат кунен бо скидка карда мешавад. ва агар ки муддати ҳуҷҷатҳои муҳоҷиратитон ба анҷом расидагӣ бошад, ҳамчунин шумо метавонед ки бо ёрдами ин ширкат сарҳад бигзарен. арзон, осон, ба хости Аллоҳ бехатар ва зудтар. ба хотири оне ки ба самолёт мегзаронанд. Осмони Соф, муроҷиат кун. Время летит, самолёт улетит. ва мегзарем ба даҷоли навбатӣ. ки бидномад? Кита? Я бор бугу. Ба шарт нест охира кушода равшан бурӯдаму нақл кунӣ. медонед дар барномаи гузаштаи ҳаёти муҳоҷир Фарух бародар баромадагӣ гап задагӣ буд дар бораи ҳамин масъалае ки расми ҳамсари ӯра ана ҳамин даҷол дар хонаи Аллоҳ гирифта ба дигар одамо тақсим кардагиай. гӯё шармандаш кунад. ман намедонам чӣ гунаи хел одама шарманда карда мешавад ба ин гуна расм, дар ҳоле ки дар иҷа ягон кори фаҳши ягон чизи бад нишон додагӣ нест. одам қатъи ҳамсараш зиёрати хонаи Аллоҳ рафтиянд. чӣ ҷои шарм шай? леки ба гуфти ино дар интернет баромаданаш ҳамин худаш метавонад ки одама бадном кунад, аз ҳамин хотири хел корро мекунанд. ҳамин кор то ҷое расид ки омадан дар ҳамин назди хонаи Аллоҳ, дар назди Каъба ба ном роҳбалад омаданд ва акси мара ҳамроҳи ҳамсарам гирифтанд ва дар чанд кас ҳамин панг карданд. баъди оне ки ин видео мебароя, момаҷон меброя, аправдат мекунад хача ки ин хел нест. акун биёен як бор шумо бародаро аправданиёи ҳамаи одама гӯш кунен, баъдан хитон хулоса бирорен ки шайтона бераҳмаш чӣ хел мешавад.
علما ها را دشنام میکنم. من خبرش کردم. حضرتو میگه من رسیدن ده کذا دوری ده معرکه گفتن که کار پرستی ایتری پرستی و تری پرستی گفتن نامی فاروق گفتن تو چوا میمونی صورت چه کریسنی خدش با همو خاطری سفید کرده است که فاروق گویا درباره یگون مولوها گپ زده باشه. خب بعد ای ترا امکانیت میته که تو برای صورتی همسری را پهن کنی در اینترنت. که بیا گوش کنیم چی میگه. پروردگار خورد کنه لعنت کنه کسی را که زنی یک کس صورت گرفته پرته برو دور تهمت ده من. یعنی که مسئله را گفتی و لیکن گفتی با خاطر نکرده ای. پروردگار بزنشه مدام را که کار میکنه این تهمت این میگوی در حق ته. خب بیاین کمی گوش میکنیم. بله در اینجا برادرها بسیار چیزا هست در شهادت میدادگی که ما سمی روی کردگی. او طرف دلیل را نگاه نکرده ما از گپ خودش حالی میفهمیم میره. با دقت گوش کنیم. از گپ خودش میفهمیم. خوب گوش کنیم. ولی کانچه کام یا کانچه کسداودش تاکی دیگرش اینترویو که رکلام کرده سودیم. شما مسلمان این انجام так یعنی که قنچ خان گفتی نمیتونستی که لیزید نکنی با مجبور بودی که لیزید کنی تو که مادام برو ما تحقیقات کنم ای خدا بزنته کی تیا بردگه خاطر رسون که با فراموش کردم نام تا کنتیو کانچ فهموشید بس که خیلی بد به معنی بد گپ نزد رسیدن تو رو بیوسیدن رو فسا میشه که من نف گرفتم ترم فسا سمسا تو گرفته. خب یعنی که باید ما دوریم که گفتگی بود که اینا گرفته. یعنی که گوش کنین چی میگه. یعنی که نمیدونی میگه که من پرتافتگیم. خب دلشی تراس نمیدونی من صورتی ترپ پرتافتگیم اما من اونجا زنی توجد سالی صورت نمونه نیست والله فسا من نمیدونستم اونجا زن شه اونجا گوش کردن میگه والله قسم من نمیدونستم که اونجا زن شه لیسوش محکمه خیلی گوش کنین دلشی محکمه شود پارت صورتوشو پرتم من همون صورتوی را پرتم صورت کی به همین خاطر من همون صورت پرتم به همون خاطر که من چیکار کردی گو گفتم خواهش کردم که برادر حضرت را نرفت من میرسم چون میگه شکل نشه بفهمین صورت را پرتم به همون خاطر گفتم که خواهش کردم که برادر حضرت را نرفت تکت صورت را پرتافتی یا اینکه نه در اول چی گفتی پروردگار خورد کنه لعنت کنه کسی را که زنی یک کس صورت گرفته پرته برو دور تهمت ده من. خب گپی خودش قطعیه که تهمت میگه پروردگار خورد کنه چنین شخصه. خب ادری جا چی میگه من صورتی ترپ پرتافتگیم اما من اونجا زنی توجد سالی صورت نمونه نیست والله فسا من نمیدونستم اونجا زن شه اونجا پرتافتگی میگه لیکن در اونجا لیستش نمونه نیست والله قسم من نمیدونستم ای روت اوخی همین تو با الله قسم نخ وقتی که دروغ میگوی ما دلیل دیگر زیادتر در کار نیسته اونه که در اینجا اسکرین شاتی تا هسته اینمی چتی تا اینمی تو روی کردگی و حتی ما ثبتی را داریم که میگه که تو روی کردگی این ثبتش در چی میگوی لیکن همه یک طرف بیسته ما در چنین دلیل ها در کار نیست در آنه که تو خود دروغ گفتن در زبانت معلومه فقط تحلیل کردن در کاره برای تحلیل کردن میدونی که درباره اسم شریف گپ زدی تحلیل میکنه افیر محکم کردی ها اوخه ای چنگی ما دور نمیشه افیر تا اودلیت کردگی هم باشی اگر اون یک چیزی که با ما در کره ما را دسترس میکنن فهمیدین برادرو فهمیدین که یه آدم چی خیلیه خودش با زبان خودش در دهن خودش بشته میزنه چی میشه در دهن با زبان بشته زدن خیلی میزنه خیلی دیدین شما لیکن من ایره چگونه میفهمم ایره الله زدن میگن وقتی که تو نام الله گرفته میخوای که خاک پاشی در چشم مردم الله همین گونه میزنه تا که زبان و چپنه میگرده خود دروغت فاش میشود بعدا از ترسای عیزای کونتا میخوای که افیر محکم کن تا که به دست دیگران نرسه وای او آدم حضرت رسیده کی رسیده نرسیده فرق نداره تو حق نداری من نوازی با میگم که من قطعی فاروق نه رفیقی دارم نه دوستی دارم نه از پیش دیگه میشه نه هیچی من فقط این چیزیش دیگه همون را میگم اگر همین کارا فاروق میکرد نسبت یک شخص دیگه هم من میگم پورا نسبت فاروق میگفتم شخص خط شما مشکلی دارین همسر یا چی دخالت داره در اینجا شما توارترین پسترین ذات آدم در روی زمینین پسترین ذات یک آدم خط مشکلی میکنه میره و همسر و زن و فرزند یودا کار میگیره پسترین آدمه برادرو شتونا دست هر تون بزنین کی گوش میکنه میره کی گوش میکنه امی کلی به نورا چیکار میکنی سوما پارتو بو میگه نورا چیکار میکنی تا اول درباره نور معلومات بگی نور چیه بعد چون این گپ زد بعد هر یک گپی گفتگیت کفره من دویده با پیش رفتم خپی دمش گفتم چیو برادر نرلی ویدیو کاری دکازت کردن تویس پیس پوبلیش نبخشش پسی در حالتی من ویدیو کردم من تو بابای لنگری نگرفت فلانش نکرد ویدیو رو اوداری نکرد یک تا میگه مومای لنگولی داشنامش کرده کیم چیکارش کرده بعدن ویدیو رو اودارید کرده اصلی واقعیت دیگر میدونین لنگولی چی گونه بخشش پرسیدگی از این آدم روزی من میگم اگر که روزی باشه
ҳамин записа дама партия ман мемонам, яъне ки гӯё ки ӯро маҷбур карда бошам баъдан карда боша ва як твари дигари бо момаҷона нишон медиҳад ки далчи гӯш кинед чӣ мегӯяд дар бораи бахшипирсанӣ нисбат ба худаш. Ман давида ба пеш рафтум хапидамаш гуфтум чиро бародаи нарли пидёкарӣ доказать кардана тунис пресс публично бахшишпирсид. Давида мегам ба пеш рафтум видеош кардам, яъне дар хонаи Аллоҳ, хонаи Аллоҳ мо ба хотири чӣ мерем? И дар хонаи Аллоҳ рафта одама қабидай то ки азу бахшиш пирса. Инами кали бенур. Нура чковени сума парто. Ма таҳлила аз ин да осон ша ба хиёлам ки дига ягон вақт во намехӯрам. И хел осон таҳлил и ба хотири и қадар беақл будани ҳамин одам. Як дурӯғи душвортар кунен то ки ма таҳлил карда натонам. Як дурӯғи мустаҳкам кунен. Вай шайтон бозичаи дасти эсем шайд. Вай бозичаи дасти мане ту бозичаи дасти маштаги қатил ангули. Барои чӣ ту бозичаи дасти маштаги? Контио канч. Баса як охид я чанд бор мегӯям. Инам хеле бародаро фаҳмидин ира шиносен. Вақтои охир баъде ки Telegram канали закрити ма баромадагӣ, ма да дига хел видео мепартиян одамо. Видеои дурӯғ гуфтани дигар одамора ба хотири чӣ ки мавзӯи охире ки ман гап задаистам фаҳмидани дурӯғай, шинохтани дурӯғай чӣ гуна кор мекунад, яъне ки мавзӯъҳои гап мезанам дар веб канали закритим ки барои ҳаёт дар шумо дар корай. Шумо як одами сипардор аз чунин даҷоло мешавед. Ва дар миёни барномаҳо дӯстон мо ҳар гуна саволҳои мантиқии зеҳнӣ метиҳем ки обуначиҳо кофткоб мекунанд ки инам тамрини мағз мешавад. Напарникаш ба ҷои ҳодиса меояд. Ҷои ҳодисара напарникаш дарҳол назорат мекунад ва ба хулоса меояд ки ин худкушия. Аз хотири чӣ худкушия мега? Аз хотире ки запис меёвад. Напарникаш дарҳол мега тамоми худкушия дела закрита, меравем айпай кормон. Лекин детектив ҳасоси мега не, ҷураҷон, ин худкушӣ нест. Ин кушторай. Савол аз куҷо? Дар асоси чӣ детектив ба хулоса меояд ки ин худкушӣ небуд? балки кушторай. Короче, во мақсадем як чиз необич мондага. 99% қариб ёфтем. Ва боз барои ҷолиб кардан касе ки ҷавоби саволҳоро меёва, ҳар намуд призҳо мешава. Мисол мегирем, охирон одаме ки ҷавоби савола ёфтагӣ буд, 3 моҳи пардохт туҳфа кардагиаша ки ин бародар бо 3 одами дигара туҳфаҳои худша роҳӣ кард дар бешаи палангони кушод, 3 одами дига дар мақсад туҳфа карда, 3 одами дигара аз уҷа соҳиби абонементи веб канал кардан. Инш ҷолиб нест, ба ғайр аз ин мо 250,000 рубла байни тамошобино тақсим мекунем. Тамошобинои веб каналомон. Барои чӣ веб каналомон? Чунки мо ин кора ду кас карда истем бо саломтиҷӣ. Дар 250,000 рубл шоҳ-ҷоизаш и зиёрати хонаи Аллоҳ ҳастае ки мо вобаста кардагем ба ин кор ширкати Парвоз Авиара. И бародар одами бридагира ҳама расходаша ба кала мегирад ва ҳаракат кунем бародаро ки то охири ҳамин моҳ ин кор давом мекунад ва охири моҳ мо разиград мекунем. А боқимондаи сум аз 250,000 рубла мо ба тариқи ҳар гуна бозиҳо тақсим мекунем дар тамошобинои ана ҳамин каналҳо. Шарти розигриш ҳамин астае ки шумо бояд дар ҳар ди каналҳое ки дар комментария гузошта шудаги ссилкаҳошон обуна бошен. Баъдан метавонед дар розигриш иштирок карда соҳиби приз шавен. Ва агар нахоҳем ҳеҷ гап нест, шумо метавонед ҳамто обуна шавен дар ин канал ки пушаймон намешен. Мисол мегирем, ин каналҳо чунин видеоҳо доранд. Мисол канали ма. Барномае ки давом метиҳем, яъне дар бораи оне ки дурӯғ чӣ гуна кор мекунад. Ман аллакай аз ҳамин ҷа ҳис карда истам. Чӣ? Чӣ гуна одам маҷбур месозанд ки аз ҳақ рӯ бигардонад. Ҳоло ба вуҷуд меояд як алоқа байни шумову бадани шумо ва дасти маву ангуштарини ма. Барои чӣ телевизор тамошо кардан зарар дорад? Монанд нестай ба ин шахсе ки ҳуҷум кард. И ба мисли ҳолати крокус мешавад. Ба чӣ усул таъсир мерасонанд ба одамизод ки ба ақли худаш дига роҳ надорад. Ба яна бигем, яъне ки бояд ҳис кунӣ, дуруст? Яъне чӣ хеле ки шумо мебинен, ӯ ба саводай ва ҷои заифиш ҳамияй. Ба саводай ва ҷои заифиш ҳамияй? Бале бародар, ором шин. Акнун ҳоло бигем ки чӣ ранг дорад? Сиёҳ, бинго. Ва канали Салом Тиҷӣ. номи ин шахсро қариб ҳама медонад. Андрей Чикатило. аз ҳама даҳшатноктарин маньяки асри 20. 53 куштор. бераҳмӣ ва золимӣ нисбати шахсони қурбоншуда. одамхӯр ва таҷовузгар. ба ҳолати равонии ин шахс чӣ таъсир карда буд ки ба чунин амалҳои ваҳшиёна ва ҳайвонӣ даст задааст? ссилкаи ҳар ду каналҳо дар якум комментарияй дар болои экрани шумо боша. Баромадагии видеоҳои нави охир тамошо карданша фаромӯш накунед ва ҳар як шахсе ки мехоҳад блогер шава, оянда
ҷои моро шиғол кунанд ё ин ки имрӯз дар бари мо бошанд, зидди чунин даҷҷоло кор баранд, марҳамат, ма курс дорум бардоро. Ссилкаш дар рӯи экрани шумо. Аз дараҷаи оғозкунанда то ба профессионалӣ тамоми нозукиҳои блогерӣ дар уҷа ма дар бораш гап задагим. Ҳамада хайр, то видеоҳои оянда.